Evo ga, dragi gledatelji, nalazimo se u Mendozi, u jednom restoranu. Sad ćemo izaći iz restorana. Evo vidimo ovdje ovu jako lijep pogled na ovu ljepotu. Gracias, chao. Sí, gracias a usted, čao. Evo nas, ovdje idemo ulicom Aristides. Ovo je kao od Kalićeva Mendose. Sad ćemo vidjeti što se tu sve krije. Sada je kolovoz 2025. godine i zima je u Južnoj Americi. I ovako gleda zima u Mendozi u Argentini. Nismo u Patagoniji, daleko smo od Patagonije, ali ovdje vidimo jednu pivnicu i pivovaru zapravo koja se zove Patagonija. Idemo. Evo vidimo jedan brzogriz. Evo vidimo i zero gluten, ima ovdje i za hipstere, argentinske hipstere, isto ima ovdje lokala. Ovo je vrlo tipično za Mendozu, ovakvi odvodni sustavi, kišnice, ne kanalizacija, ovo nije kanalizacija, ovo je za kišnicu, da je vrlo duboko smješteno ovi odvode za kišnicu. Vidimo. Evo, Aristides se zove ova ulica, Tkalićeva Mendose, u središnjem dijelu Argentine. Neki biciklisti za mene. Moram se požuriti radi ove glazbe. Moram se požuriti da mi ne stave neka prava. Idemo. Ovdje vidimo bodljikavu žicu. Tamo isto vidimo ovu restorani, tu se ždere, loče, nema šta nema tu. Evo stanica. Evo nekakav pub, irski pub ovdje, William Brown u Mendozi u Argentini. Idemo tamo, da? Moramo tu sad, idemo. Požurit se, ljudi moji, požurit se. Evo ovdje vidimo Pariša. Ne znam tko ovaj spomenik, ovaj ekipa ovog čovjeka. Tu se ždere, loče. Opet ovi odvodi za kišu, za kišnicu. Vidite, ne za kišnicu, nego za kišu. Ovo je tipična ulica u Mendozi. Ovako izgleda. Lijepe hiže, ja bih rekao, u Mendozi. Malo smeća ovdje. Ovo stave radi uličnih pasa, da nije na razini zemlje, da ulični psi ne bi to sve rastrgali, svo smeće i raznijeli po ulici. Lijepi balkon, čoke, jako velike čoke na balkonu.
Idemo prema gore, ljudi moji. Prema gore. Stan ja smješten. Moramo sad prijeći cestu. Vidimo ovdje protulopovske konstrukcije na ulazu u hiže u Mendozi. Ovdje imamo gore električnu žicu. Ovo je vrlo lijepa zgrada, moram reći. Sviđa mi se ova zgrada ovdje. Vrlo profinjena, ja bih rekao, u svojoj arhitekturi. Evo zastava Argentine tamo. Evo možete vidjeti ovi dragi gledatelji. Republika Argentina. Ovo isto lijepa zgrada. Evo neki ljudi tamo. Okupio se narod. Lijepa hiža. Isto, pomalo secesijska ova zgrada ovdje. Pomalo secesijska. Opada. Ne mislite da ih snimamo. Morat ćemo proći strute. Opada. I tu sam ja zapravo već smješten. To je to, dragi gledatelji. Pozdrav iz Mendoze.